Što ćutiš? Što ti je, be? Gledaj. Što ti je, be, na tebe? Što mi je? Ете što mi je? Ха-ха, бідна Беля. От що губи прс? От рибу от що? Ха-ха, я па, прашую от що губи прс. Па той любавам прс среден тебе. Нормално е дека ти убиеш от рибу. Що си га муваја там? Не ли те срам да збориш такој вампириште едно старо? Види, он га муваја куде не требало прс, мене да ме срам да збору, нели? Бе, викам ти од рибу. Онај, што прави риба? Што се чува у теглу, бе? Абе, у теглу се чува евар или кисели краставичке. Таква риба што прави се чува у кристалну куглу. Па, даде кристална стаклена кугла. Да. И ја да го изчисто, скрши се и сечеме и те, бедна Беля. А? Što znam, be, ribu da čuvam? Ne mi nekako, be, gleda me u tu stranu na staklo i samo to je. Ама не збори? Pa ja sakam drugi životinje, be. Ptica, na primjer, zema pred neko jedan papagala i ga vrati. Зашто го врати? Ženski papagal. Ја, бре, откад па ти почна да чуваш папагали, па би најстручњак да оцениш дали е мушки или женски папагал? Evo, koj da ti kažem? Ona ubava, šarena, jedno dugačko opašće. Ja ga uču da zbori, ona mi vraća mu obet. Žensko je 100%, slušaj me. Женско е.